Mieri enyibeire thatu kuma rubonge rwa ndari rutabani mubango wa gutara andu, President Uhuru Kenyatta niamukirite riboti ya maumirira maya. Riboti ino ironania kwina arume milioni 23.5 na mwatumia makinyite milioni 24.1. President Uhuru Kenyatta ugite utarani wa mwaka uyu urari wa mwanya kuona urabuthiririo utaramu wa kiriu na macini iria itureirwo guku bururi-ini. Itariri andu kuringana na itaro cia bururi gicua-ini ni milioni 4.3, irathiro ria rugongo ni milioni 2.4, irathiro ni milioni 2.2, Central ni milioni 5.4, Rift Valley milioni 11.9, Ithuiro ni milioni 5, Nyanza milioni 3.2, Nairobi milioni 4.3. The theme of the census. Muoroto urari gutara andu niguo gukorwo na mibango ya uthii wa na mbere matura-ini, undu uria urokania na gukinyaniria itugi inya cia thirikari o undu umwe na kioneki kia mwaka wa 2030. Implementation of Kenya development agenda such as the Big Four and the Vision 2030. Iria itongorete na muigana wa andu, Nairobi ni milioni 4.4, Kiambu milioni 2.2, Nakuru milioni 2.16, Kakamega milioni 1.87, Bungoma milioni 1.67. Iria ire no nini wa andu, Lamu ni 144, Isiolo 268, Samburu 310, Tana River 315, Taita Taveta 340. The total muigana wa andu aria maratarirwo urari milioni 47,564 kuria arume marari milioni 23,548, atumia marari milioni 24,014, nao andu aria makoragwo na ciega igiri cia uciari marari 1,524. 1,524 were intersex. Gitaro gia Central, Nyandarua ina muigana wa andu 638, Nyeri ina 759, Kirinyaga 610, Murang'a milioni 1.66, Kiambu nayo ina milioni 4.4. Again, riboti ya namba na miaka ya atumia na arume thiini wa kaunti ciothe ni kurekererio hamwe na riboti ingi cia bata thutha-ini. Then we'll do many other thematic analytical reports. These results released today now provide us with a unique opportunity to realign our development strategies, our policies and programs. And so therefore today we do direct that all ministries, departments and government agencies to utilize these results. President Uhuru Kenyatta ugite maumirira maya mekubuthiro ni bonge itiganite cia thirikari bari kumenya ugai wa kigina na motungata maria marabataranio ni muingi. Utari uyu no umwe wa maundu maria maributhikaga thiini wa ugai wa kigina itaro-ini guku bururi-ini itanya-ini iria gukinyaniria cioneki nene cia thirikari. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Ndia wa Muriithi.